Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jedno od meni najdražih jela sa ribom. Nadam se da će se i vama svidjeti. Treba nam 750 grama otprilike morske ribe. Ja sam koristila oradu, možete koristiti brancin ili neku drugu bijelu ribu. Što je veća, to bolje, bit će onako deblji komadi ovog mesa. Ako imate mogućnost da kupite već gotovo napravljene filete, onda je još bolje, za ručak će vam trebati sve ukupno 10 minuta vremena. Kad ste očistili sve ove koščice, presjećemo meso na pola, znači da dobijemo 4 komada. Onako isjecite sve zajedno sa kožom. Meso ćemo posoliti i pobiberiti sa obje strane, znači onako poprstovati soli da ne bude previše, opet zavisno od toga koliko vi volite slano, toliko i posolite. Ovo meso ćemo uvaljati u brašno sa obje strane. Znači otprilike 2 kašike brašna stavite i uvaljajte ribu i ostavite sa strane. Trebat će nam 2 velike kašike sitno sjeckanog vlasca ili mladog luka. Znači ovo ne možete izostaviti jer je to ono što nam daje ukus jelu. 2 velike kašike listića badema ispržit ćemo na tavi da onako lijepo porumeni sa svih strana. Povremeno miješajte da vam ne bi zagoreli oni listići koji su tanji. Kad se sve fino ispeklo, možete istresti u tanjir da se hladi, a mi ćemo iskoristiti ovu istu tavu i u nju sipati otprilike 3 kašike maslinovog ulja. Pošto je tava već zagrijana vrela, ne morate čekati da se grije. Stavit ćemo ribu sa kožom okrenutom na dole. Vidjet ćete kad tek stavite, pošto je vrelo ulje, skupit će se malo ovi komadi zato što se koža ispod skupi. Samo je malo pritisnite špatulom da poravnate koliko toliko, ona će se svakako kako se peče poravnati sama. Meso ćemo peći 5 minuta na najjačoj vatri. Vidjet ćete da je s druge strane meso gotovo pečeno, znači ova riba je skoro pečena. Samo ćemo je preokrenuti i peći otprilike još 2 minuta. Minut do 2 je dovoljno jer su ovi fileti već ispečeni. Onako korica nam je odozgo dosta hrskava i to je ono što nam treba. S druge strane, znači minut 2 i izvadite. Za sos će nam trebati 120 ml suhog šerija. Ako ne možete da nađete šeri, možete koristiti obično bijelo vino. U tom slučaju dodajte na vrh noža muškatnog oraščića. Nakon šerija dodajemo 120 ml vrhnja za kuhanje i ovo ćemo sve izmiješati. U sos ćemo dodati i nasjeckani vlasac i vrlo malo soli i bibera. Znači stavite prstovat soli i probajte, pošto ćemo ovaj sos kuhati otprilike još 2 minuta da se malo ugusti, probajte ga kad završi sa kuhanjem, jer se zna desiti ako stavite više soli nakon što ispari ova tečnost da vam na kraju bude preslano. Pa vodite računa o tom, dosolite kad sos skinete sa vatre. On je još onako malo rijedak, ali kako se hladi postaće sve gušći. Možete poslužiti uz kuhani krompir, prženi, krokete, kako god da poslužite. Ovo jelo ima jedan zaista posebno dobar ukus. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se jelo svidjelo.
Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Hvala vam puno na podršci koju mi pružate. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani.